យើងធ្វើដំណើរទៅវិញហើយ going back to the hotel ដែលថាត្រូវឡើងយន្តហោះម៉ោង3អញ្ចឹងគេមកទទួលម៉ោង12ចេញពី hotel check out ទៅឥឡូវត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយនេះនៅខាង small town នៅឡើយទេមិនទាន់ចូលទៅដល់ទីក្រុងទេបើទៅដល់ទីក្រុងគេសម្បូរហាងសម្បូរផ្សារទំនើប lot of shops lot of supermarket and mart shopping if you enjoy shopping yes I do too and now we are going to SM City to looking for barang for my brother ហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅចូលផ្សារទំនើបមួយ SM City មកទីហ្នឹងទៅរកទិញសម្លៀកបំពាក់មួយឈ្មោះថា barang គឺជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីពិសេសគឺបរិះស្ត្រីក៏មានដែរដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុង movie ភាគច្រើនគឺ politician minister ទីយ៉ាងទៅគាត់ពាក់បាទអ្នកធំគាត់ពាក់ហើយទិញផ្ញើបងគាត់កំងឲ្យទិញឲ្យគាត់ហើយmost expensive one is made from pineapple fiber គឺពណ៌មាសដូចសាច់ម៉ាណោះអញ្ចឹង it just look like the colors look like the pineapple yeah it's so golden color so bright ហើយវាដូចកណាត់សូត្រដូចយើងដែរយើងប្រើសូត្ររបស់នៅក្នុងនេះសម្រាប់នេះគឺប្រើម្នាស់ pineapple ផលិតសូត្រតិចទៀតយើងទៅដល់ SM City គេវីដេអូខ្លីៗបានហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត yeah complete watch it and subscribe come to Iloilo come to Riverside Resort if you want to see Dr. Jamin contact me បាទតាក់ទងឆាតមកខ្ញុំឲ្យ contact តាក់ទងទៅគាត់ទៅមុនគេដើម្បីគាត់រៀបចំទទួលបានល្អ yeah Okay Moling Resort របស់ Dr. here the Philippines Iloilo sunglasses okay here Mr. have with me yeah oh wow coconut oh we should go swimming can you hold the camera? okay yeah I want to be here hi here in the Philippines Iloilo City what was the name of the resort Riverside this is Riverside Resort owned by Dr. Jamin and his wife over there so there's Dr. yeah hello welcome very nice yeah welcome here thank you this is a good nice place very nice place I think we should have been the customs of swimming yeah there's no white house over thereនេះគឺជាទស្សនភាពនៅ Iloilo City the Riverside Resort របស់ Dr. Jamin គាត់នៅសាកលវិទ្យាល័យ San Agustin វាមកសិក្ខាសាលារបស់គម្រោង Ecology National Meeting លើកទី5នៅសាកលវិទ្យាល័យ San Agustin ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលយើងទៅធ្វើដំណើរទៅវិញក្រុមការងារហើយមកលេងជាមួយ resort របស់គាត់នេះព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយមនុស្សមកច្រើនមែនតើមកពេញនឹងអស់បាត់ហើយនៅជាប់ resort របស់គាត់នេះគឺមានផ្ទះបាទមិនដឹងបោះ
sẽ thấy nè đấy con mà thôi đen được cái bài này mà sạch bên tên được cái bài tết phiệp nơi một số một tầm ở đó hay có cái chi mình nè nó cái nào nè miền thông hay nơi phùm sọc này khi bạn mà lên ở kia mưa đầu này hay bạn mà lên Philippines mà đồng bọn mà đi trong Iloilo Plek mà lên resort Riverside Resort và nó chụp tiền đi tầm ở đó này tiền đi mới mua sẵn mua cái chứ Ano MMXX2 và một cái đã mua license JV ok dù mới mua tích này mua ok và lưu sẽ lên tức rất là lợp cũng sẽ đập lên lên từ lớp này Dr. Jamin hay nâng Mr. Ham ở Việt Nam okay. Cùi thầm rạm mà flat lấy những to thầm nào tiết đấy keep going on I speak Khmer to some Cambodian people when they come yeah and also some English lấy cho mà mưa tam cho một đòn rồi cái chia porot cái ăn ấy là nơi ní dương ai vô ham summer outing. We're here for our call center outing company. Call to me. Ní cái ăn tray trong cái do màu luôn ai từng hết. Very happy. It's a company party. So again, when you come to the Philippines to Iloilo City, don't forget to come to the Riverside Resort. Yeah, Riverside Resort. Dr. Jamin. Chẳng những clean hộp ấy trong nhằm hộp ấy do mau luôn anh là này còn ở luôn hộp thì còn free. Tại mà đòn dương ai vô ấy mà các bạn đã dương chua đặt cho còn tới hay dương bằng play châu mà nè đọc về show mà cho muối vì rồi peso cho tôi cho thông tung mà pon ai pon chiêng chẳng tới nè hay បច្ចុប្បន្នតម្លៃ$1គឺដូរបាន55បាទ55តិចតួចអញ្ចឹង$1 55ដូច្នេះខ្ចោះមួយបើគិតជាដុល្លារប្រហែលជា$5ឬក៏20000លុយខ្មែរយើងបើចំជាពលរដ្ឋគេនេះនាំគ្នាមកជប់លៀងមើលគេលេងហ្គេមមិនដឹងគេលេងហ្គេមអីគេទេនេះក្រុមការងារគេមកសម្រាប់ holiday គេលេងហ្គេម
មើលទៅសប្បាយរបស់គេដែរអូ ice cream man ទៀតហើយនៅចុះនេះយើងឃើញបាទទេសភាពស្អាតមែនតើដើមដូងណាសិតតែដើមដូងនេះច្រើនមែនតើបានមកលេងកុំភ្លេចមកលេង resort ហើយនៅខាងនេះនៅខាងឆ្វេងដៃគឺផ្ទះវីឡាមួយធំមែនតើមិនដឹងលោកអ្នកមានណាគាត់មកធ្វើនៅបាទគាត់ថាផ្ទះកំសាន្តរបស់គាត់ធំមែនតើបាទ